Hello! Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedne, ali prije nego što krenemo sa još jednim, naravno znate čime, samo da najavim da 21.1. sad za uskoro nekoliko tjedana ili manje od 2 tjedna ili ne znam kako bolje to da kažem jer ovo improviziram, je moj novi show, odnosno nova izvedba novog showa, budimo realni, 21.1. u Saksu, link na ulaznice dole, prvi se rasprodao, odnosno premijera, nadam se da ćete doći i vidimo se, prošlo se rasprodao 4 dana, tako da požuri, ok, thanks, čao. On me prekinuo, on me fakat prekinuo, znači okej. Jedne kronike interneta. I dobro došli nazad u prve kronike interneta 2020. Sve najbolje onima koji slave. To je jako popularno reći kad čestitaš nekome ko nije tvoje vjeroispovijesti, onda kao svima onima koji slave danas, samo reci Sretan Božić ili Hristos se rodi ili kako god, ili sve najbolje. Uglavnom, idemo na nove kronike interneta. U novim kronikama interneta pobjedila jedna osoba. Znači radi se samo o jednoj osobi koja je pobjedila. Moram priznati da ne bi nikad rekao za ovu osobu da ću reći da je pobjedila. Uglavnom radi se o jednoj jedinoj Avi Karapatić. Tako je. Znači ne znam ako znate o čemu se radi, vjerojatno znate, ja nisam znao. Ja sam saznao o tome čemu se radi jer me neko pitao u inbox, ej šta misliš o ovome? I onda sam ja pokušao otići na Avin profil koji je zatvoren i nisam znao o čemu se radi. Ja sam rekao šta je ovo realno, što se ona stvarno hoće skinuti jer da u striptizi je kao bio obećan da će ona se skinut gola i kao igrat se sa dildom i tako nešto sve napraviti. I meni je bilo kao, znaš šta, svakom svoje, ali ono mi je bilo, znaš šta je, to bi Instagram mogli blokirati, to je na Twitteru može proći, ali znam da Instagram blokira ono ženske bradavice, da li će ona to zamaglit, ali na live-u ne može baš zamaglit, to bi značilo cijelo, i meni to bilo kao, okej, ovo je sigurno fake, neka priča postoji iza toga i postoji. Znači postoji priča iza toga, ja sam moram priznati oduševljen, jer ja nikad nisam čuo za ovo. Za bilo što je na internetu po prvi put ja samo moram reći respekt. Ako je loše, ako je loše, ako je dobro je dobro, ali za ovo dve stvari moram uvijek reći respekt. Respekt ako se neko prvi puta nečega sjeti na internetu. Uglavnom, ova je napravila sljedeće. Tizala je nekakav striptiz da će biti, kao onda je rekla da će i dildo biti, kao koristit ću igračku koja se koristi kad dečka nema. Šta bi to moglo biti? Figaro. Ja sam mislio da će frčkat kosu, kujiš. Da dečko ne sazna da imaš ravnu kosu, nego da imaš valovit, vijugavu, kako god se to kaže, ja ne znam, ja nemam kosu, nemojte me se dživat, znam što je Figaro. Jako dugo godina sam mislio da je Figaro kolač, tako da ono, znaš, 2020, educirao sam se malo. Kao što sam ja pomislio, Instagram je mogao shutdownati, ona je napravila tu spiku, rekla kao pratite ove moje random profile, tamo će biti taj striptiz, ako mi ovaj tu blokiraju nešto, pratite, tamo će biti. I uglavnom, mislim, da koliko čitam ovdje, radi se o nekih 7 profila, gdje je na svakih od 7 profila skupila preko 50.000 followera, ajme majko ekipa, respekt. Znači, uz toliko pornjave na internetu, ti ideš followati Avu Karapatić na 7 profila, jer će ona izvesti striptiz. Znači, ja ne znam, ako postoji sadržaj koji je dostupni na internetu i ti kao ne, da bar ga mogu vidjeti na aplikaciji koja već postoji. Ovo mi nije dovoljno što bilo šta da, znači u Google ako ne upišeš točno šta hoćeš, ili čekaj koji put ako upišeš točno šta hoćeš ti izbaci pornjavu, tebi nije znači ajme majko. Ava je odlučila prodavati te profile, znači to možeš napraviti, znači doslovce iskoristi za marketing i slično, tako to se radi, to nije dobro, imati te profile, Instagram ako skuži blokirat će ili slične takve stvari, ali on ih je prodavalo koliko ovdje piše u članku po 700 eura, znači 7 puta 7, to je otprilike 700 eura, 7 puta 700 eura je ono, respekt novac. I šta se radi sa time? Ona je rekla, znači dosta kad dobije potvrdu da je novac uplaćen na koga, u članku piše nešto da je pomagala prijateljima životinjama ili ona to rekla. Uglavnom misle se radi o zakladi Ana Rukavina, ali moram priznati wow. Ava respekt, a nikad nisam upoznao, ne znam ništa o njoj, samo ću reći respekt za ovaj move što je na domišljen način iskupila bilo koliku svotu novaca, je respekt, znači dosta se mogla je samo platiti 100 kuna i već bi to bilo pohvalno i
svi vi koji ovih dana se osjećate jako darežljivo ili bilo kako, trenutno je ono i u Australiji, ali možete ono pomoći na toliko načina, na toliko strana. Znači ono, uplatiti 100 kuna, 50 kuna, čak ima jedna akcija koja se zove Hrabre njuške, možete vidjeti kod drugih na Instagramu, imate link na Hrabre njuške ovdje dole, mi kao line-upovci smo pomogli koliko mogli, ja sam osobno također pomogao koliko sam mogao, koliko god vi pomožete, možete preko onog KexPay od Erste, možete preko toga uplatiti, znači dosta trebate 3 klika, plati 10 kuna ljudi, 10 kuna, znači da ovdje ima 1000 view na video i da svako od vas uplati 10 kuna, to je 10.000 kuna smo pomogli nekome, 10 kuna, nemoj zeba, znači 10 kuna ti biti kao, sam 10 kuna u jakni, nije puno, ali 10 kuna, znaš, tako da tih 10 kuna koje ćeš ostaviti u ovoj zimskoj jakni i onda ih naći sljedeću zimu, sad ih nemoj ostaviti, nego ih uplati bilo gdje, negdje, 10 kuna i ljudi misle kao joj samo 10 kuna, ne, vjeruj mi da ne, da je i 5 kuna i da je kuna, znači 1000 kuna, da 1000 ljudi uplati, to je 1000 kuna, kome 1000 kuna ne bi dobro došlo, bilo koje to, tako da ovo što napravila, još jednom respekt i svima vama respekt koji ćete bilo što napraviti i to je to za ove kronike interneta i vrijeme da kažem veliko oprosti svima, na Bojiću treba izaći moja nova snimka iz Čašina komunikacija, novi show, nova snimka na internet, odnosno na moj sajt alex.lol, ali 23. 2 dana prije što smo trebali objaviti gdje je finalna verzija bila, imali smo backupove, imali smo sve, ništa nije izgubljeno, bit će to, ne znam kad će biti ljudi, ja se nadam u sljedeća 2 tjedna da ćemo to objaviti. Ja sam jednostavno bio pod tolikim stresom da to bude na vrijeme gotovo, onda je taj hard disk crko, nas je troje bilo uključeno u taj projekt i ja nisam mogu tražiti ljude na Badnjak da u zadnji čas to radimo, da to bude spremno za vas. Sorry što sam razočarao neke, vidio sam u komentarima, dobio sam jako puno poruka u inbox. Vi koji mene pratite na Instagramu ili Facebooku niste vidjeli objavu da neće biti ništa od toga, da nažalost sam sjebao, koliko god sam to tizao i najavljivao. Jedno mogu reći sorry ekipa, razočarao sam sam sebe, nadam se da shvaćate i meni je to bilo jako teško preboljeti, tak dana sam bio malo, cijeli dan taj dan i sljedeći dan sam bio baš malo kao, htio sam da bude na Božić kako je bilo prije 6 godina, odnosno je bilo na Badnjak, ali to sve nekako i bilo mi je kao, fail sam sam sebe, ne znam ako znate kako je to loš osjećaj kad sebi zacrtaš neki cilj i failaš ga. Žao mi ako sam i vas, nadam se da razumijete, u sljedećih 2 tjedna, nemam točan datum jer radimo easy, radim polako, ne mogu se više stresirati oko toga. I to je to, ljudi vidimo se 21. ako ste u Zagrebu, ako niste dođite u Zagreb 21.1. na Budimo realni, pardon ljudi još ekipa i vidimo se u sljedećih kronikama interneta, čao čao!